ole amasan in rangin sibai tarik som pathum sang ne som ne panga ania janita air india engine na ai 171 rap lak taka ache sulnu voisun hin thailand rama air india engine na bokin harsat na atuk nok thlat maktak ani air india engine na ai 379 hi engine na hi airbus 320 aircraft ani air india engine na 379 hi voisun nisom pathum sang ne som ne panga jingdar ko le achen ve khan Phuket airport in thok New Delhi pandingin ahung suka chun Andaman Sea chunga unfairlizing in bom a umnia until lane emergency landing in neitir ngal ania Phuket ting kirnok in atum nok ta ani emergency landing in neitir ani nunghin passenger mi zale songale parukhai chu inrang taka thui su ngal ania chungna hi uluk taka enfel ngal ani bong bom umle umno uluk takin an sui ngala thunei tu hai chen bom umno thu anthil ani hi vuongnaa hi van sanga line mi tu inamani unfair line bathroom bom umni in arila ameda bed a in thok London pantum air india chu acha sula in thok hunso no ti nung hing anga air india engine na tho Thailand bom umni a anthil nokal hi ngai tu na asuk boi hlea mitam tak chun air india hi an bei ngei tumnin an ngai ani lekhang hai po kha voisuna chanchin thar engai hlak thei chu ani